Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re ketle mmogo ka tshedimosetso. Wagaetsho madume re dithankgolola ka tse di reng lefapha la boitekanelo kwa KwaZulu-Natal le tlhalositse fa palo ya bolwetse jwa molomo le tlhakwana kwa porofenseng eo bo tlhatlogetse go le 17. Dingwe tsa dikgetsi di fitlhetswe kwa dikolong tse di potana le kwa dikretšheng. Lefapha le rotloeditse batsadi go nna kelotlhoko le go lopa thuso ya boitekanelo fa ba bona bana ba itemogela mangwe a matshwao a bolwetse jo. Makgolokgolo a baithuti kwa yunibesithing ya Wits a tsenetse letsholo la go ngala dijo go fitlhela baithuti botlhe ba kwadisiwa. Letsholo leno le mo letsatsing la bobedi le tswaletse baithuti ba ikanne fa ba tlile go ipelaetsa go fitlha ditlhoko tsa bone di bonwa tsotlhe. E setse e le sebaka sa beke dithuto di simolotse kwa diyunibesithing tsa Aforika Borwa. Le fa go le jalo bangwe ba baithuti kwa University ya Wits ga ba kgone go ikwadisa. Returning students rather remain unregistered, and a huge chunk of those unregistered students are postgraduate students. And what we're faced with now is that on the 21st of February registration will close. Bontsi jwa baithuti bano ba imetswe ke mathata a ditšhelete jaaka ba sa akarediwe mo lenaaneng la thuso ya matlole. When we speak about the issues of financial exclusion, that is where students who are academically deserving students cannot be able to come back within the institution and get enrolled, particularly because of their economic background, particularly because they are poor and they cannot be able to afford. You find that the university requires them to pay 50% of their outstanding debt. Go sa le gale monongwaga yunibesithi e kaile fa iphimotse sekoloto sa bokana ka diranta di le dimilione di le 63 sa baithuti ba le 800. We've made great strides in recent years to assist students with funding. Last year, we administered about 1.8 billion rand in funding. That's in NSFAS funding, in financial aid, in scholarships, and in bursaries. Le mororo go na le matshwenyego a boitekanelo ga go ise go totobale gore a letsholo leno le tla emisiwa. Ga jana baithuti bano ba nwa metsi fela le go ikana fa ba tla ja dijo morago fela ditopo tsa bone di sena go sekegelwa tsebe. Lelapa lo FIS kwa motsesetoropong wa Gisanang kwa Science Hof le lopa go itlhobogela morago ga go tlhokofala ga mongwe wa leloko la bona thata Itsile Godfrey wa dingwaga di le 39 ga mmogo le modirammogo naye o thusitse Philip Ditaba ba tlhokofetse ba le kwa tirong go sa le gale kgweding eno ba thibolla mafaratlhatlha a kgelelo leswe kwa masepaleng wa selegae kwa Tswaing. Mosima wa kgelelo leswe o e leng sebakwa sa leso la badiri ba le babedi ba masepala ke segopotso sa matlhotlhapelo a diragetseng. Ha ke feta nna le tšhomi ya ka gone tsena khuti bane ba bereka sentle. After 5 minutes ke ga ke utlwa bana ba sekolo ba gwa ba re iyo batho ba wetse mo draining ha re boa ka nnete ba wetse mo draining. Re phela ga gare ga matlakala, re phela gare ga di-sewerage, still le ko matong a rona di a bloka. Go lo hale ha motho tshwantse o heteteng sisi go matsapa motho tsitsibana mmele. Ba lesika la ga thata Itsile Godfrey FIS ba re tiragalo eno e ba amile thata. Go botlhoko ya ka lelapa ka se diragetseng se really for us it's a trauma. Motho yo o tsemileng ka seemo sa ga le balege bonolo bonneteng. Ngoi a re go santse go na le dipotso di le dintsi tse di tlhokang dikarabo. Selo seo ga se so sa ntla se diragala kgotsa mo ditoropong tse di mabapi le rona. It should have been a wake-up call to all the locals, municipalities in 9 provinces to avoid the accidents tse di tshwanang le tse. Tsela e ba dirisang go unblocka di drainage system it's wrong. Re sa le fo masepala wa selegae wa Tswaing wa re dipatlisiso tsa bone di tsweletse. Dipatlisiso total ga le details jalo gore go tlhoka go ka tshiwa di metara di kana le 12 tsa dipeipi ebile jalo di diriswa tse di kgonne go ka rekwa. Sentle English SABC News Sunny's Hof.
Mokwaledi kakaretso wa ditšhaba kopano Antonio Guterres o ikwetse gore go nne le peomarumo fatshe kwa botlhaba jwa Democratic Republic of Congo. Guterres o eme pulo ya kopano kgolo ya African Union kwa Addis Ababa kwa Ethiopia ka lefoko. Mopresidente Cyril Ramaphosa o eteletse pele batlhankedi ba Afrika Borwa kwa kopanong eo ya ngwaga le ngwaga. Monnasetulo wa dinaga kopano Antonio Guterres ga ana tsholofelo e ntle ka ga seemo sa ga jaana kwa botlhaba jwa DRC. Tsamaiso ya UN ya MONUSCO le mokgatlho wa dinaga tsa borwa jwa Afrika SADC kwa DRC di rometswe go samagana le ketsaetsego. Fela ga go ise go ne le diphetogo dipe jaaka marabele a tlhomileng a M23 a tsweletse go tsaya ka dikgoka dikgaolo tse dingwe kwa botlhaba jwa Congo. Guterres o boleletse baeteledipele ba Afrika gore go tlhokega peomarumo fatshe. Regional escalation must be avoided at all costs. There is no military solution. The deadlock must end, the dialogue must begin, and the sovereignty and territorial integrity of the DRC must be respected. Gape a re naga ya Sudan ya paretswe ke dintwa. Sudan is being torn apart before our eyes and is now home to the world's largest displacement crisis and famine. Pitsokgolo ya AU e samagane le seo se fitlheletsweng mo leanong la Afrika la go bona bosiamisi le go busediwa ga ditatlhegelo tse di bakilweng ke puso ya tlhaolele bokgoba le kgwebisano ya makgoba e itsegeng ka transatlantic. The reparations that we call for, beyond sorry, must be for fair access and development and compensation, because we each started the journey of independence with a chronic deficit. Pitsokgolo eno ya matsatsi a le mabedi gape e samagana le mathata a le mmalwa mo kontinenteng go akaretsa phetogo ya maemo a loapi, dikgwetlho tsa kgwebisano le go ikaega mo thusong ya matlole le dikgwebo tsa dinaga tse di kwa ntle. Tsamaitsibweng ano re diba khutlo fela fano jaanong re sutela ponelopele ya maemo a bosa go fitlha nako e latelang wetso pula.